gine bre na terenu. Ne, dobro, što se tiče kvaliteta i što se tiče odivnosti ginu, ovi koji se osjećaju pripadnicima reprezentacije Bosne i Hercegovine, ti imaš mnogo igrača koji su Srba koji ne igraju za reprezentaciju. Pa ne da ne igraju, nego nema ni jednog Srba. Ja nemam emociju da navijam za Bosnu i Hercegovinu, doživljavam to kao svoju reprezentaciju. Kao svoju reprezentaciju doživljavam Srbiju i volim što imamo Novaka Đokovića. Veoma sam ponosan na to i uvijek navijam i u košarci, i u fudbalu, i u vaterpolu, i svemu što dođe iz Srbije, navijam za Srbiju. Ali druge stvari koje se činite... A pogotovo kad igra protiv Bosne i Hercegovine. Možete li navijati Bosnu i Hercegovinu na svjetskom nogometnom prvenstvu? Ja sam rekao da ja navijam za Srbiju, za Crvenu zvijezdu. Srbije nema i nikad se nisam radovao neuspjesima Bosne i Hercegovine. I bilo mi je drago kad su pobjedili... A onda negdje logika, ako ovdje živite, radite, plaćate porez, a i kažete da vas oduševljava njihova igra, da ih onda podržavate. Pa dakle, ne možete istovremeno voliti dvije žene. Tamo je katastrofa. I pored toga su napravili jednu reprezentaciju koja gine bre na terenu. Ne, dobro, što se tiče kvaliteta i što se tiče odivnosti ginu, ovi koji se osjećaju pripadnicima reprezentacije Bosne i Hercegovine, ti imaš mnogo igrača koji su Srba koji ne igraju za reprezentaciju. Pa ne da ne igraju, nego nema ni jednog Srba. Da, ali ne žele da igraju. Rekao je selektor, 2 puta smo pozivali, 2 puta smo odbijeni i tu je kraj. Mislim, drugi put je bio i suvišan. Mislim, kad njega upitate da li želiš, to je okej. Zašto? U nas se to stalno provlači kroz javnost i mi gubimo ovdje vrijeme i priče o ljudima koji nisu tu. Zahtijevam od vas da samo malo nekad logično razmislite zašto bi mi oprostili nekog igrača. Zašto mi nekoga ne bi pozvali koji ima kvalitet? Bosna nikad više nigdje neće otići, tako da, nažalost. Neće nikad više. 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 Mediji u regionu su na vrlo lijep i korektan način pisali o plasmanu Bosne i Hercegovine na mundijalu u Sjevernu Ameriku, ali bilo je i onih koji su plasman Bosne i Hercegovine morali obilježiti stvarima koje baš i nemaju veze sa fudbalom, ali reklo bi se i sa činjeničnim stanjem, odnosno zdravim razumom. Tako su nekadašnji komentatori sport kluba Gojko Andrijašević i Nebojša Višković na ovakav način ispratili i prokomentarisali plasman Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo u fudbalu. Pa ja priznajem, ja sam ljubomoran. Ja sam ljubomoran jer gledam, evo, komšije Bosance kako idu na svjetsko prvenstvo. Zašto? Zato što tamo svi ginu za reprezentacije. Svi ginu, bret. Imaju i one fanatikose njihove, idu. A pazi, u državi im je totalni raspad. Oni sa tim kantonima, sa tim federacijama i tako dalje, tamo je katastrofa. I pored toga su napravili jednu reprezentaciju koja gine bre na terenu. Ne, dobro, što se tiče kvaliteta i što se tiče odivnosti ginu, ovi koji se osjećaju pripadnicima reprezentacije Bosne i Hercegovine, ti imaš mnogo igrača koji su Srba koji ne igraju za reprezentaciju. Pa ne da ne igraju, nego nema ni jednog Srba. Da, ali ne žele da igraju. Igraju Rade Krunić, pa ga sad ne zove... Tako, zato što je peo himnu. Zato što je peo himnu, znaš, i to su neke stvari koje, znaš... I što znači? Znači, izbacili su Srbe sada i kao ajmo svi ginemo. Tako se na kraju ispada tako. Pa tako je, vidi, to je cela priča Bosne i Hercegovine u posljednjih 30 godina. Možete li navijati Bosnu i Hercegovinu na svjetskom nogometnom prvenstvu? Ja sam rekao da ja navijam za Srbiju, za Crvenu zvijezdu. Srbije nema i nikad se nisam radovao neuspjesima Bosne i Hercegovine. I bilo mi je drago kad su pobjedili... A onda negdje logika, ako ovdje živite, radite, plaćate porez, a i kažete da vas oduševljava njihova igra, da ih onda podržavate. Pa dakle, ne možete istovremeno voliti dvije žene. Navijačima u Bosni i Hercegovini i svima onima koji vole ovu zemlju nikada nije bilo bitno kako se ko zove i koje je etničke pripadnosti, sve dok nosi dres reprezentacije Bosne i Hercegovine i dok voli svoju zemlju. Tako će uvijek biti uprkos onima koji bi i u ovoj situaciji prebrojavali krvna zrnca te diskretno ni podaštavali veliki uspjeh fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine raznim teorijama zavjera. Ono što je spomenutom dvojicu vjerovatno promaklo, a promaklo je i svima onima koji jašu na spomenutom
spomenutom i potpuno netačnom narativu jeste činjenica da je dugogodišnji i aktuelni predsjednik Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković, koji je zapravo etnički Srbin, a koji je i sestrić od Milorada Dodika, nekadašnjeg predsjednika entiteta RS i još uvijek predsjednika SNSD-a, a koji ovako govori o Bošnjacima muslimanima u Bosni i Hercegovini. Ovaj grad ne smije dozvoliti dodatnu islamizaciju. Pusti vi te priče, isti smo ljudi, nismo ista vjera. Niko ne laže gore i više od Turčina. Tako da te sve njihove bombone koje nam daju ovdje, možete i trebate. Vi to ne mora vama da govorimo o tome. I vi to savršeno dobro znate. Kako to i gleda. Da se suprotstavimo veliko muslimanskom nacionalizmu koji je pretvoren i koji je inkarnacija onoga što se zove politički islam. Koji nije završio svoj posao ovdje. Nije njihova Bosna i Hercegovina. Kao što vidite, propada im priča unitarnoj Bosni. Nema ni unitarne Bosne. Sve što pokušaju ne znaju, samo iz jednog razloga. Što nisu svoji i zato što su podanici. Iz tog isključivog razloga samo. Za razliku od nas Srba, koji to znamo, umijemo i hoćemo. Mnogo puta sam od nekih muslimana čuo, kaže, joj, da si ti nama predsjednik. Ima jedna mala stvar, ja to nikada ne bio njema predsjednik. I nisam nikad ni dozvolio da me oni biraju. Meni je važno da sam ja predsjednik srpskog naroda i da me srpski narod ovdje bira. Oni govore o tome kako je Banja Luka, Trebinje, Istočno Sarajevo, sve njihovo, lažu. Ništa nije njihovo. To je sve naše. Ali on bezačno lažu kao Turčin. Što laže? To njima nije problem. Nema povjerenja. Nije se moglo izgraditi nikako. Vi to znate. Šta je napravljeno na istočnoj liči? Samo je omogućeno da muslimani koji stanu, da? Jel mislite da je to sreća? Pa vi to znate bolje nego ja. Gdje su useli jedan, to je ko amebe kad se useli. Ja nemam emociju da navijam za Bosnu i Hercegovinu, doživljavam to kao svoju reprezentaciju. Kao svoju reprezentaciju doživljavam Srbiju i volim što imam Novaka Đokovića. Veoma sam ponosan na to i uvijek navijam i u košarci, i u fudbalu, i u vaterpolu, i svemu što dođe iz Srbije, ja navijam za Srbiju. Ali druge stvari koje se činite... A pogotovo kad igra protiv Bosne i Hercegovine. Ipak, njegov sestrić, Vico Zeljković, a koji je također zaslužan za plasman Bosne i Hercegovine na Mundijal, zemlje koju njegov ujak ili Dajđa ne voli i ne priznaje, gostujući na ATV-u u potpunosti je ugasio narativ koji se stalno potencira, a koji kaže da Srbi ne igraju u fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Mnogo bilo komentara na društvenim mrežama u vezi s tim da u reprezentaciji ne postoji nijedan Srbin. Koji je vaš komentar na to? Pa dobro, znate kako, urađen je veliki rezultat i umjesto da je u fokusu samo to što je napravljeno, gdje je četvorostruki svjetski prvak izbačen kao što je jedna Italija, odmah se tu okreću i ispinuju neke stvari. Dakle, te stvari, makar iz mog ugla, ne izgledaju tako i nisu te činjenice tačne. Prije svega moramo da razdvojimo neke stvari, dakle ovo je fudbal. Mi ne želimo da miješamo, odnosno i ne radimo to, ne miješamo politiku i sport. Dakle, fudbal je mjesto gdje treba da igraju najbolji igrači sa najboljim... I tražila sam sportski odgovor, ne politički. Ne, okej. Dakle, igrači sa najvećim kvalitetom i sigurno da svi oni koji žele da igraju i koji imaju kvalitet sigurno su u opticaju i na radaru stručnog štaba. Kada pričamo o tom stručnom štabu, evo kad ste već spomenuli te teme, u stručnom štabu koji radi ovaj rezultat su pored Sergeja Barbereza, dakle i Ninoslav Milenković koji je Srbin, Siniša Mrkobrada koji je Srbin, sam selektor Barberez, evo ovih prošlih dana sam čitao da se mediji također bavili njegovim krvnim zrncima, dakle da mu je otac Srbin. I mislim, meni je degutantno da kao predsjednik Saveza pričam na tu temu, da gledam ko je Srbin, Bošnjak, Hrvat, dakle ovo je fudbal, ovo je sport, motivi su potpuno drugačiji, ali dakle imate činjenice koje su takve kako jesu. Evo i Jovo Lukić koji je sad bio pozvan je također Srbin, ove dve utakmice nije bio u protokolu isključivo zbog sportskih razloga, imao je određenu povredu ruke, prvi strelac je u Rumuniji. I moj savjetnik je, dakle, Marko Milić Srbin, evo ja kao predsjednik Saveza, moja malenkost također sam Srbin, tako da mislim na tu temu da nemam potrebe puno šta da pričam, jer ko želi da vidi, može da vidi ispravno, ko želi da okreće neke stvari i da se busa nekim stvarima, uvijek će naravno naći neke stvari.
Upravo je i sam Zeljković rekao da postoje oni koji jednostavno ne žele da igraju za Bosnu i Hercegovinu, čekajući vrlo vjerovatno poziv susjedne Srbije, a jedan od takvih primjera je i slučaj fudbalera Davida Vulkovića. Davida Vulkovića je pregršt u Bosni i Hercegovini, ali oni nisu vrijedni pomena. Aludirate, sigurno znam na koga aludirate, ali ja ću vam reći da David Vuković je već 2 puta rekao da ne želi igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. To je ono što sam htio postaviti pitanje. Ja se izvinjavam selektoru ako prekidam. Htio sam direktno da upitate i molim vas sve ovdje prisutne da vaše pitanja budu direktno. Nemojte okolo. Nemate potrebe kod mene i kod selektora ćete uvijek naići na direktan odgovor. Rekao vam je selektor, 2 puta smo pozivali, 2 puta smo odbijeni i tu je kraj. Mislim, drugi put je bio i suvišan. Mislim, kad njega upitate da li želiš, to je okej. Zašto? U nas se to stalno provlači kroz javnost i mi gubimo ovdje vrijeme i priču o ljudima koji nisu tu. Zahtijevam od vas da samo malo nekad logično razmislite zašto bi mi oprostili nekog igrača. Zašto mi nekoga ne bi pozvali koji ima kvalitet. Gledajući kroz historiju fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, veliki je broj Srba koji su nosili dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, počevši od Zvijezdana Misimovića, pa preko Milana Đurića, Miroslava Stevanovića, Ninoslava Milenkovića, Radeta Krunića, Steve Nikolića, Darka Maletića, Ognjena Vranješa, Gojka Cimirota, Vladana Grujića, pa i samog aktuelnog selektora Sergeja Barbareza, čiji je otac etnički Srbin. Također dosta je i selektora nacionalne reprezentacije Bosne i Hercegovine, a koji su Srbi, a među njima su Mišo Drago Smajlović, Dušan Duško Bajević, Savo Milošević te opet aktuelni selektor Sergej Barbarez. Ali ovo danas, ne znam kako da opišem tu riječ. Prije godinu dana bio sam bez kluba i sve, za 1 godinu da se tako sve okrene, ne znam, teško da se može vjerovati.